ganas temos de misterios e problemas. ¿Necesitas ayuda? Claro que necesito ayuda, non me entendí de esto. Ya hay noticias. Imos comprobar agora, Dani. Vamos a ver. Los aparatos. É que sempre igual nunca funciona. Radio. Está enchufado, chicos. Mira, pues non me estaba enchufando. Ay, qué joder. Pois quedamos sin misterios, da igual. Por mí, todo ben. ¿Dónde está el choque? Ay, mira, voy a ver. Creo que non sei. Non se escoita, espera, que vou poñer volumen. No. É que xa igual. Parece que xa andamos no mesmo. Sempre que queremos poñer a radio nunca funciona. Ay, voy a ver que debemos mostrar. Usa la cara. Pero non vai ninguén. Canto marco de milagro. Ay, las cosas de medio. Oye, ¿y no será causada de electricidad? No sé. Yo no sé. A ver, igual hay que Eu tener. non vai levar nada, para meter medo. Bueno, vamos a ver. Espera. Vamos, bueno, ¿qué vais haciendo las cosas? Tengo que mirar por aquí. No te preocupes. Chicos, ¿alguien sabe cómo se arregla? No, y vamos a ver. A ver si llego. Mira. Comarca de Monterrey, el año pasado desapareció de Berín a vecina María Silva Lozada. Se cerró sexualmente unha tenda de roupa que no momento da súa desaparición ia con vestimenta informal, vestido de cor rosa e verde. María Silva é de complexión delgada, mide un 65, pelo castaño longo, ollos claros e utiliza gafas metálicas. Segundo que informan fontes próximas á familia, varios nenos e veciños viron unha sombra grande de coles. As autoridades locais están na súa procura polas parroquias máis achegadas e solicitan aos veciños a súa axuda para a pronta localización. Así mesmo, tamén estas fontes aseguran que os rumores sobre a existencia dun monstruo de coles raptando veciños e veciñas de Berín e comarca son completamente falsos. Agora pasamos á información do tempo. Chicos, creo que temos unha diferente máis. Los casos siempre son muy peligrosos. Y se te cortan derecha y galletas. Pois moi ben, xa estamos listos para comenzar. Hola chicos, ¿dónde están cedo? ¿Escoitó a noticia de María Silva? Sí, moi sospeitoso todo, pero estamos traballando niso. Bueno, pois nós tamén vamos investigar o caso. Que nin se vos opone a facer semellante parvada. Isto é un caso para profesionales. Entendedes? Profesionales, como a min. Chicos, Sí, Vilma? que creo que somos máis listos que os profesionales. Eso explico. Desde cando te alegras ti de un misterio? Sempre caen as cubileritas. É o bon de